Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah mga jamaah kamau maasan namu atau temang huran namu agama Islam nyumulya kamu kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu tiu ini mari kita niu dumihil waktu amuin dumungog isandakuman maniu tiu patumtum din ha Allah, patumtum din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangayo kami kaniwa moin misandak man tiu waktu. Dumog kita niya mga wasiat din na Rasulullah. Atau da waktu nato amuin pamuin kalalagihan nato na ito na kita niya mga mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun riwayat dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari ini kekilahan sing kita niyo hambuk din mga ulama amuin kapangandulan amuin magpasampay hadis. Bangin hadis ya ulaw ni riwayat Imam Bukhari suway kau di magduaruh. In hadis ya bunnal din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun hambuk hadis riwayat Imam Bukhari sa hambuk kitab niya pagtawagon Al-Adabul Mufrad. Dito kaya riwayat niya hawaktu in Nabi Nuh. Nabi Nuh kikilan sin kita niya Nabi Nuh hambuk din ang mga nabi. Hawaktu sin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam amu indi matung namaun kaniya in ajal. Maray na siya mawapat. Jadi kato biya sa pamabiyan biya naja na. Sung naman naja biya nasakit. Mari na mawapan. Dimihil siya nasihat pa kaibanan din ha mga anak niya. Dimihil siya nasihat pa kaibanan din ha mga anak niya. Inagini ha anak niya long niya inni amuraka bisnataini wa anhaka an isnatain. Long niya anak niya long niya ko anak ko. Pagda inapini long ni maray na long ni mawapat. Awon long ni hibin ko kay da akon takaw in papabawbukan ko kay mo in dua parkala ini iban suway mo aniban in dua parkala. Ina awon upat parkala wasiat sin Nabi Nuh paanak niya. In upat yaon, in dua rin na upat yaon, suway niya bugbukan, in dua suway niya halian. Ano yan to? In panagnaan law niya, alayka bila ilaha illallah. Ano yung panagnaan? Amuruka bila ilaha illallah. Suway mo baubukan in lapal in kalimat la ilaha illallah. Mating panagnaan. Ini karua papabaw bukan si Nabi Nuh anak niya.
wa amuruka bi subhanallah wa amuruka bi subhanallah wa bihamdih. On dua lapal ini amuin papawaw bukan sin Nabi Nuh anaknya ya kita kawa dan di uni makawan atau pengajian mengakilasan sin Allah Ta'ala ini menunjuki amuin tanda sin hambuk manusia nakalanduin pagka-geniusnya. Isimatan manusia bright, isimatan tau maas bright. Kita ini tau maas, o na pamilya na to kanya-kanya. Isimatan tau maas bright. Pasali namin mga kaanakan niya yaon, inyaon bilang challenge. Atau akan biasa pantun aun biyahan hambuok masa Allah yang amanat kanisin Allah Subhanahu wa Ta'ala uno yaon masolve niya in problema yaon ni masalah yaon atau akan di hambuk na rin dito no amunin kanakan kananya innama amwalukum wa auladukum fitnah in pangarta ini in mga kaanakan ini hambuk din na mga fitnah. Kunin natin simpit na ibtila atina imtihan panandas katusin Allah makapas kita haarta tayaon amu saunong niya inarta mo yaon mahinang tiranan ni kakusok sim pagtaat mo atawakan mahinang tiranan ni kaligap mo kaanakan damikyan kuning kaanakan nyo mahinang tiranan hi kasanyang ikahanong sin atay mo diha dunya labi luba na akhirat atawakan gamman hi kasusa kay min kaanakan mo innama amwalukum wa auladukum fitnah. Aku ini bakas aku anak. Au maas ko. Ono bahain aku ini. Kaya aku yaga ko sin ama ko, si maas ko, tawakan kaya susa ako nila. Injo mahubis yun, kita ra. Bang ako ini nag-iman pa Allah, himinang sindakan sin Allah, inyari tanda sin nakapakuyaga upamaas. Bang ako wala nagtaat pa Allah, wala nag-iman pa Allah, wala di himinang sindakan sin Allah, bimakna, in kita ini din ha mga anak na karihil problema paruamaas. Karena in mga kaanak naman daruha ka paruamaas niya bukun sadya mo duunin dua maas niya lauman niya. Umatu siya, magpatangis siya, pasakitan nin pangatayin si maas niya. Bukun sambil maas niya nagkalimun lawa na nawapat na makadjariin siya yung matarbilang din ha mga manusia din ha mga anak daruha ka pa maas niya. Abi din dagbus niya, bang siya wala nagtaat pa Allah, bang siya himinang sin langgal sara, himinang sin yang langan sin Allah, inhinang niya yung kaya susah sin maas niya. Halong pakubulan niya. Karena, aw nang bukguru bihan kaya suy-suy niya bihan. Na kami sa hawak to adlaw kiyama, aw mga kamaasan, kaya butangan dosa. Dosa, yatin dosa niya, dosa zina, dosa manakaw, dosa mamuno. Uylong niya, ya Allah, wala ako, lukay long niya sing kabuhi ko, ay ako nakatakaw. Lukay sing kabuhi ko, ay ako long niya nakapamuno. Lukay sing kabuhi ko, ay ako nakapagzina. Long niya, in anak mo dito, hadun niya, binin mo, nanakaw, namuno, nagzina. In hinang sin anak, malapay in maas. Mayta, masabot in maas. Anak kisiwan, narinas na obya ito mga mimulyo sinallahu ta'ala kita na to ba in mga kanabihan ini sila ini suntuan bang magda anak asawa suntuan magda rakyat suntuan magda kauman suntuan uno in binin niya anak niya in Nabi Nuh alaihi salam uno in binin niya anak niya hawak tusong na siya mawapat laong niya bogbugi uto in dua perkalain la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Unin biya hikmah makawa tarini pengajian. Mita la ilaha illallah unin karahannya ya. Muna-muna mga kilasan sinallahu ta'ala in maas bright jagahan niya in anak niya denha pagsirik ko Allah. Jagahan niya in anak niya denha ka Islam. Ayaw sambilin anak ko ini mahinang tao bulaog, mahinang tao di magtataat. Jagahan niya in iman sin anak niya.
Jagahan niya in kakahinang sin anak niya, in ka Islam sin anak niya. Amo ini in matan maas bright. Ay na akolong niya bang in anak magpasad na sadya anak niya na bukong bright. Wilong namit ako nakayan ka ko bukong bright. In anak ko na pinturo ko. Napa-school ko. Professional katan. Sa di magsasambahayang katan. Bukon ko bright. Bubu ko. Tagya, yun na. May in matan bright, amuna maas na pinturo nin anak niya mag-agam, magtaat. Sabab in magmanfaat hadarat sin Allah amurin pagtaat. In katan di hadun niya, way magmanfaat. Adlaw kiyama, way di na ko makarungog aun taon, nagsuy-suy siya tungod sim pagka-professional ni hadun niya. Sabab may kaya ngatan nila adlaw kiyama, di na tayo maun professional. Di ko makakita aun manus siya, di ko makarungog manus siya hadlaw kiyama, magsuy-suy siya tungod sin isog niya. Ako rito adun niya, kaya bukaan ako sin daw katan. Di na, may kaya ngatan niya, in isog di hadun niya, di na kalagihan di ko adlaw kiyama. Kuning kalagihan dito, hambok na kuman, taat na kuman. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adlaw kiyama, arta niya di nakalagihan. Kaanakan niya piyag bansag niya di hadun niya di nakalagihan. Kuning kalagihan. Illa man atallaha biqalbin salim. Ba't malingkan bang inmanu siya dumatong pahadarat sin Allah. Salamat impangatayan niya din hakatan. Yang laman sin Allah. Amuru kabila ilaha illallah. Da akong takolong niya. Suway mo bukan illa ilaha illallah. Unin pengajian makawata hanasihat sin nabinuh pa anak niya ini. Muna pengajian makawata. Tanda sin inma as bright. Muna in anak niya pinturuun niya bang biya din makakilapa Allah. Pinturuunin anak niya bang biya din maingat huminang sindakan sin Allah. Bang biya din maingat masa sin kalam sin Allah. Amuni inma as bright. Pusa tu biyaitaan niya in anak niya. Long niya anak may takaw dakon kumamugbog sin kalimat yan. Dua ing din sin in kalimat la ilaha illallah ini bilang pagtauhid pa Allah. Bang musya lapalon, bang musya batbaton. Aun pa siya pahala dakula madawhat mo din hadarat sin Allah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a. Sabunnal tulong sin Nabi Nuya kau anak ko. Sabunnal tulong in 7 lapis langit iban 7 lapis bumi. Law wudi'at fi kiffatin bang siya hibutang aminan sipak sin timbangan. Uwo siya tulong ni illa ilaha illallah yaun hambuk lapal yun hibutangan sipak timbangan. La rajahat la ilaha illallah tanto in 7 lapis dunya langit iban lupa ini. Tanto hilapid siya pataas tanda simbugat sin lapal la ilaha illallah. Kanalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayrun hambuk manusia amuin hadi pa siya matug makapamong siya sin la ilaha illallah bang siya matug la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah magpan siya magsyahadat no ba mamong siya sin la ilaha illallah hadi pa siya matug ampa siya miyatay hadum yaon dakalal jannah nagisin rasul makasul sa surga. Nang si mga sahabat, wa in zana, wa in saraka, minsan pa siya nanakaw, minsan pa siya nagzina, ya Rasulullah. Oo, minsan pa kabi nagzina siya, uwisyat to na nagzina siya, nanakaw siya, nagmaksiyat siya, uwisyat to natugman siya, namong siya la ilaha illallah, ampa siya miyatay, makasus siya sa lugar. La ilaha illallah. Ini karuwa mga mimulya sin Allah, unuin nasihat sin Nabi Nuh alaihi salam ha anak niya, wa amuruka bi subhanallah wa bihamdih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Manjari kita kawa. Da kaminsan aun hambuk sahabat di matong parasul. Baiti ako to mahaba na. Opo rin nasihat niya. Sabar-sabar kamu tuan. Aun hambuk tao di matong parasul ya Rasulullah. May talong niya in ako ini sa kaula sa akan-akan long niya in dunya ini di na mabayak ka ako. Amuin nagdeklamo niya siya para Rasul, hinang niya ning katan nag-usaa na siya, hinang niya ning katan nangayo na siya pa Allah Taala. Amuin mangmayan siya dilan rizki. Gaman long niya sa kaula-ula in dunya ini manay ko rin ka ako. Ay tinatanda niya miskin. Maunit siya magkasinan, maunit.
Long sin Rasul, aina anta min salatil malaika? Haululong niya in amalan mo yan iban sin dua asim mga malaikat. Wa tasbihil khalaiq, iban sin tasbih sin mga kataan pepanjari sin Allah. Wa biha yurzaqun, amu inden hadua adilayaun den atas binilayaun. Dihilan sila rezeki sin Allah. Hauno ko din ha mga amalan nila ini may ko di makasingud, makasibuk kanila, makaliw kanila. Nang sin sahabat yun ya Rasulullah, unin tasbih sin mga malaikat. Unin dua asim malaikat, unin tasbih sin katapyapan jari sin Allah. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamungkaulong niya sin subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim astaghfirullah. Isiu-siu lang na innamong sinlapal ini subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim astaghfirullah. Sabuton ni inlapal ini lang niya den min tulu'il fajr, den hapagwa sim fajar ang magbang na yon. Ubus magbang sambil lang niya hitindugin sambahyang at inahaantara simbang giban kamat. Bas sahun ni inlapal yung makahanggatos atat hud dunya wahiya saghira, dumatong maun kaniya in dunya halom kahalan nahihina in dunya. Hati niya di siya kahunitan lumawag bang pakaradyaan da dunya, dumatong maun kanin dunya di na siya maglaksin dunya. Kaya ba ito Imam Ghazali halom sin kitab Ihya Ulumuddin intao yaon yamalan nin amalan yaon sa kahaba ubus magbang subuh sambil hitindog in kamat mas sasiya hanggatus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah maka hanggatus yammalan niya sambil nakaminsan nagbakman sila nagbalik iban Rasul iban halom kahalan nag-uyum na siya biya bukun nabi sin nakauna nasusah nagproblema long sin Rasul ita kalong niya duway nimbiya kahalan mo ya halom uyum na dya ko long nahulong niya Rasulullah bunnal long ning kabtangan niya lagi mo. Di ko na lang niya kaingatan, mangunuhon ko nin mga harta magdatong marikat. Mangpakainom ko na lang ni hibutang. In amalan ini naging desyo, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanak kabiyaksaan mga rito hula Indonesia, bang bulan Ramadan na biyahe ini, bang bulan Ramadan na, ako na din mga kamasgiran dito, bang ubos na magbang subo, matuin imam, paunahan si mimbar. Mas sasasin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Usang panihibayta na lapalan niyo sabutan ni lapal ini basahanin namin tasbih ini sehingga kita ni magkamat. Sabab in dizikilan ini sisi makabasa kaniya makahanggatos in katan problema niya solvun sin Allah Ta'ala. Dia aksya uno sabuta illa ilaha in subhanallah wa bihamdihi. Akaibanan riwayat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Hadua perkala piabog bukan sin Nabi Nuh paanak nini uni makawa ta pangajian. Makawa ta pangajian di ihay ini kahupuan ni uno. Tanda sin in Nabi Nuh ini bright siya. Tau maas bright. Maingat suntuan magda rakyat, magda anak, magda pamilya. Uno in kahinapusan wasiat niya, bin niya anak apu niya. Bininan niya bang biya diin bininan niya sin amalan bang biya diin dumayaw impag dunya dumayaw impag ahin. Ang mga manusia mabaya magkarayahan. Mabaya kita yung katanin magdaya. Wayron mabaya wayron sin. Mabaya san. Mattu na pa mga Saudi, mattu pa Sabah. Masya Allah. Tabiya yung mga taymahud, nakatwa ko pa Sabah. Mga kataw tayo manguran ta dito mga bangsa ta, mga tausog biyan, iban sing kaibanan bangsa. Masya Allah. Laong ko kanila bangsa, jalong ko intuyo niyo mag-ibadat pa to, hambiya sin tuyo ni maghinang yan, kamo na ni manusia, aulia. May tayat to, bisag dua pa magbati na sila, sindum, may naat. Magbati na, yon na in butas nila, yon na in jacket nila, yon in panyap nila. Pakain sila yon, mat to papaghinangan nila, hagimba. Ano ka, magsambahayang ka mo nun. Pwede na ako nag-aso. Magsambahayang ka, tawakan di. Basta biyad ko. Uni maksudyat to, supaya makabaksin mataon.
Inggadji 4,000 ringgit, 5,000 ringgit, bihan. Maksud itu maglawag galta. Impangasurit tu mga miyumulya sinallahu ta'ala. Bangkaw ng lawag galta, nagtuyo ng lawag galta, nagsambil ko, nagkarayahan. Hatiranan, halabayan na muin, hikabin mo impag-akama. Impangasurit, tinalta mo yan, ang barakat niya tawakan mayroon. Injawab mayroon barakat. Harta, nadawhat mo siya labay, din haamuin pagtinggal, din haraakan sin Allah, inalta yaon mayroon barakat niya. Bang inalta na diawhat mo yaon mayroon barakat niya, intanda sin inalta doon kay mamin mayroon wala kay pagbarakat sin Allah, intanda niya mabugat kau magpagwa zakat niya. Ikarua mabugat kau tumukbal sadak ka din kaniya. Ikatu mabugat kau tumukbal tatabangan din haalta mo yaon. Imeta ko malis inkaibanan ang paisab tao dayahan pa ko rin kanila may ta sila makasarak ka ang pakaibanan miskin makadihil donation na masjid may ta yatin ikaw di matodsin mo bukunin sabab niya rito kuripot kaw bukunin sabab niya rito maog kaw sen sabab niya wayrong barakat sinalta banginalta wayrong barakat niya magbakkas palam sin jantong niya o nimbakkas sinalta wayrong barakat inbakkas sinhalta wayrong barakat niya tumuwo in sipat kakuripot talam sin jantong sinta inalta wayrong barakat niya wayrong di mausal haagama di mausal magtaat pa Allah tuan dil ka kuno misal dil ka kuno kako example harta wayrong barakat niya sa inga wala na usal agama harta ikaron sin nagdaya hajaman niya sambil hag niya bulawan bayi niya bulawan awon ako nati ko lansang simbay niya bulawan sa tanda sin wayrong barakat sinalta sin karon tiyon sin lupa inalta karon kadalan niya bangko makabak bulawan alom sin lupa harta san sin karon tanda sinin maasinin bright no hinduan niya in anak niya sin hikarayaw sin pagdunya niya bang siya nagkarayahan in pagdaya niya ang barakat bang piyahawa sin Tuhan in pangumulan niya ang barakat mayta sabab nagdaya siya labay din hapagtaat pa Allah himaba in pangumulan niya timitindog in kabuhi niya halapal la ilaha illallah marayaw baha mahaba in ummul marayaw in mahaba ummul bang in mahaba ummul ini halong pagtaat pa Allah marayaw bahay magkarayahan marayaw in magkarayahan bag in pagdaya yaon yaakaran pagtaat pa Allah alam si mga ulama bang in kabuhi mo yaon wayron hapagtaat pa Allah makampakolong niya mapatay na in kamatay hamanus ya di magtaat pa Allah labi marayaw kanya din sin kabuhi may tayat to sabab hasupaya tiyo da in hisabun kaniya bat bang himawa in pangumulan ni halang pagmaksiat pa Allah sambil imabot in pangumulan niya hanggatus tahun halang pagmaksiat pa Allah in hanggatus tahun niya yaon wayroon din doon kapagbansag niya pakansiw kaya pandan may ta gamani nang gatus tahun niya yaon mahinang problema niya adlaw kiyama sa bangin manusya inumol niya imabot hanggatus tahun halang pagtaat pa Allah in hanggatus tahun niya yaon dunya pa sa labi luba na adlaw akhirah amo na yaon hini kapagbansag niya pakatampya panjarisin Allah nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu biantog sin Nabi in mga tao mahaba ummul amin ummul niya halong pagtaat pa Allah inagi sin Nabi sarayaw-rayaw pangummulan sarayaw-rayaw manusya amo in himaba in pangummulan niya di mayaw in kakahinang niya himaba in pangummulan niya magsusungin dayaw sin hinang niya at ina magsusungin kusog niya agama magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga miyumulya sin Allah ta'ala tanda sin maas bright dinan niya pinturoon niya in anak niya bang biya diin tumubo in pag-iman niya bang biya diin kajagahan in pag-iman niya kajagahan in ka-Islam niya kajagahan in katan amuin kaya wajiban kanya sin Allah subhanahu amin maas bright tabi ang gatos tabi yaw ng mga jamante ni mga bangsa tabihan Masya Allah in anak biyan
Dahon pa school, paano? Marayo yung pangarap niya. At supaya lang nin anak ta, dumayaw in susungon niya. Bang sila lang niya biya, lumaggo na, may nang na sila professional na, on na lang niya biyaan, ipaggasto nila, dumayaw ni biya, kahalan nila. Kabuyan, hindi na sila mangayo patao. Marayaw. Marayaw sa to. Siyang problema rito, aon din na hakaybanan, focus, concentrate sila magto, yung pag-akamasin anak nila, wala nila na kajakahan. Dan anak nila nagka-professional na jakatan, magbasa Quran di maingat. Magsambahayang di maingat. Mag-memorize 5 waktu di maingat. La ilaha illallah. Di makna, bright di sabi maas ito sa, wala pa siya nakapasa parihalan, sin pag-akamasin anak niya. Uset to in uno in pianglangan, amoy papatinggalan sin Nabi Nuh ka anak niya, long niya, anha ka anisyirik. Ayaw ko magsirik. Tinya, opposite sinamuin la ilaha illallah, ayaw ko magsirik. Hati niya, in ma as bright, jakahan niya, in ka Islam sin anak niya, in iman sin anak niya. Ayaw sambilin anak niya, bang siya mapatay, may nang kafir. Ayaw ko uto magsirik ka, ayaw ko makad-makad ang mga tao, magsusumba patuhan, ayaw ko makad ang mga tao, magsusumba barhala. Ikaysa. Ini karua, amoy papatinggalan si Nabi Nuh, anak niya ito, wal kibr. Ayaw ko magtakabbul. Lang si mga sahabat lang niya Rasulullah, in kasirik ito, kaya hatihan na mo lalong in nasihat si Nabi Nuh pa anak niya, minya pagsirik. Sa unin miyaksud niya rito, min pagtakabbul ito, miyaksud ito. Unin hasi sin takabbul, lang sin mga sahabat pa Rasulullah. Lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in pagtakabbul lang niya, badrul haq. Inamin hakikat, in makna sin takabbul ini, amuna in panulaki sin kasabunnalan. To pagsambahayang bakaw, tuan pagzakat ko sinalta mo, tuan pag uno bayaon paghaji kau hinangain nyari, tuan ayaw ko maghinang simbiyan, yang langan sin tuan. Silongin nagiyan. Man kamo magsambahayang, pagsambahayang nadya ka mo. Ayaw na kau magnasihat ka ako. Kasabunnalan, baita mo sin kasabunnalan, isulak ng bisara mo. Amoy atin tanda sin tao takabbul. Mabaya ko kahatian, mabaya ko kay ngatamuin atay mo on takabbul atawa kandi. Dungog ko nasihat, bang on tao magnasihat kay mo ang pawala manatay masin atay mo nasihat yadto. Ampay nasihat yadto bunnal, tanda sin atay mo on takabbul. Mabaya ko kay ngatamuin atay mo on takabbul niya. Una, kinitakabbul atawa kan pati baba. Nanama in pangatayan mo, hawak to ko nakahinang kasaan, langgal sara ampakaw liang sintay manghud mo, siagda sintay manghud mo, tuan, ayaw ko maginangbiyan, inyan, yang langan san tuan. Di man jariin magbatok-batok iwan simbaba iya muin bukun kamaharam niya. Di man jari kumawa halta sin tao, di man jari mangdu pangataw. Bang in pangatayan mo wala nakatay masin bisarayad to, tanda sin aun takabbul sin atay. Maluhay raman kay ngatan mo in amin pagkatao mo ini pati baba ko ataw kan takabbul ko. Bang aun tao nang hindo kay mo di mo matay ma. Iban bang aun tao nang lang kay mo simagda sin hinang mo mangi di mo matay ma. Inyan tanda dakula sin in pangatayam mo yon sa aun sipat takabbul. Mura-mura mga mimulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, masyaallah. Mura-mura magmanfaat ka to tani India. Pangadjian ini, adom ini, sehingga may nang natupad duman, palitaan, hakabuhi na to diha dunya, labi luba na palitaan dahon na to, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na mo na rin nasihat sin kami, bang on imamu inyat to, taufik hidayat sin Tuhan kato, bang on wala imamu inyat to, den hakalamma sin pamaham na mo, atau akan din namin hawa nafsu na mo. Murah-murahan mi'at kita nyukatan sin Allah ta'ala, bulan Ramadan, adum mabarakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.